Ki khubor ki bapanya. Ka office ka deputy commissioner ka East Khasi Hills ka Lapinlong ya ka jingelang bat ki nong yalam shnong banya kren ya ka phang ka bayade bat ka jaka bala terwa ban pinlong kum ka jaka bratnyut hanong hali. Ki nong yalam shnong ki Lapin pau ka jing sokhya yo don ka jing kta jong kani ka jaka bratnyut ya ka wa ken hakaba khatsan teli ki shnong ki ba shanya nakani ka wa nakabenta ka di bat ko haki lingkhari sai. I Deputy Commissioner ikong RM Kurba ila pentip ba kinong ilam shnong kin pin penabat pin snong thu pat ba syapang kani ke jaka thenyun. Yakaba on ai jingerap dakatnan Urban Affairs bat Pollution Control Board. Kansadon biang ke jingelang ke babut hapok shibnai bat kansadon pat ke jingelang pinsyai pat ba ladadon kam. Henry nakaliang uba super ngat Presiden Jongka Senjuk kinong sen shnong wa ingdo ken ulapin pawi ke jingbam shanya ke sarkar. Dah kepadawa badai bendon ke jingete ke babiang haswaban sedangnya kini ke projek. Penting gaji persia di yang habakat cuan dalam meeting yang berfaisyum dan dalam syam lai pekat asap egi di syam maka egi jingsol jongki ru kaba long kaba ha bangin ya pekat cuan nama berkipai bak nong syam ki bakta kali projek di kampun tinggi hapen syai egi hapen snutu egi di larai mentah ba nakali yang ki snong bangin lech ki snong ni pen ai kata awareness about ki snong ban pen suatu beling idang kami gani projek bandang tang si kenduk pat hadin si benai bat bangin lah banya perkat belum pen fix kontak kiri hadin bagi pai pak la suatu ya jadi mentol gani ka projek. Dan nagalang jungi ngi diman ba habai de bekane shwa ba kan trei ni de ban sim da ka agreement ka basai knang ba kan long singanya ka menta ba di ka long den kelam ka agreement nginam la ban ya chikmat dengan projek.